kang detour, minsan makating sasalubong niya mag-cause traffic. Hindi kasi niras lagyan nila ng truck, nidublagyan eh. Di man alayin dito rin tagtang karon eh, masyado masala itang kaya karon eh. Ang gala nga ang gala, tilang time kitang nagbantiyan karon. Kitang papuntang irrigation. May pumapasok ka. Aba, at naman pong mag-traffic yan. Yan po kung kasi po yan yan ang pag-yun. Ito mo yung pinasabi ko, masali naman po yung kahit. Hindi naman po masyado yung kahit. Yan mo pong yan eh. Makunting nabala ko ito. Binisita na naman ng CLTV 36 News Team ng DPWH Pampanga 2nd District Office bang ipayabot ang sentimentuda ng residente kang Florida Blanca. Agpangkang Aurora Crayon, ing hepe ng construction section, mga kulkulya ka ng editor pa uli ng pamanuran, makanyan man, agad ka nung ayusan idi. Pag naulan yan, dito yung mga PE niya at PI, sinasabihan na namin na yung mga detour tingnan na para ma-rehab na yung mga bako-bako magawa ng paraan kasi nga yung mga commuter diyan talagang nahihirapan. Atin noman kanututok yan na timeline bang mayari ang construction na rin aduang tete. May delay lang mo uling migtas ing danong inyong may manuran. Yung Valdez Bridge natin matatapos next year, early next year, mga February. Kung man may konting extension yon hanggang May siguro ganun. Kasi hindi tulad ng nangyari nakaraan, ang daming ulan-ulan diyan. Nasuspend, diba? Hindi naman makapagtrabaho dahil gawa nga ng mataas yung tubig. May nga kami dun sa NIA na sulat, kino-close nila yung dam, lumalaki yung tubig. Nakiusap kami, binigyan lang kami ng 10 to 15 days lang yata yung naibigay. Yun. Tinrabaho naman ng gusto ng contractor. Kaya yung bandang Florida Blanca ng tulay na yun, naayos na. Meron ng mga board pile na nalagay. November 19 naman kanong expected date of completion ng Fortuna Bridge. Makisabi la kanong mayab karang memalen, nadagdagan pa yung kapibabatan uling kayari ng tete, may pasnaw na la, mas matibay pa iti, inya alalang pigaganakan, king karelang seguridad. Yung kanilang mahinahingin, alalaman naman namin, magtis-tis lang po tayo para doon sa kabutihan ng ating munisipyo, ganun talaga. Magbabalik tayo sa talagang yung business hour ng Florida, gaganda naman pag naayos yung mga bridges natin. Ako, ingkya kayong Tarasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kerak pa ng iligal na droga ding adwang lalaki linabas king Comelec checkpoint king Hermosa Bataan niting milabas sa October 12. Badang alas 9 na kanuning bengi inyang patupad ning kapulisan ing standard vehicle stop. Bipadala niya ing sakyan ding adwang lalaki. Inyang inyawaran deng driver's license ing magmanewu, ikideking kayang bag, ing replika ning 9mm caliber pistol. Inyang ininspeksyonan de ing bag, kenida na ikit ing 13 heat-sealed transparent plastic sachet nating kanong shabu at itimbang migit kumulang 50 gramo at may street value at 340,000 pesos. Makasadya namang misampang kasong violation of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ding adwang merakap a lalaki. Magbalik kay ing Balen at balita.
Makatuto kayo pa rin kay nga Balen at Balita. May nga balbal na windshield ding mapila na pampasaherong jeep pinasada niting ganingal doning October 16, umpisa na po ning nationwide transport strike. Kinundina na naman Mabalacat City Mayor Chris Garbo ay insidenteng iti, amilyari king kayang lugal asa sakupan. O ini balita. Kasi po Mabalacat, minabat na kami. Paula, pababado po din paseros. Yan po yung gawa, may beba kami naman po. Napumpali ko kong pauli, binugada kaming kesalamin. O ini istorya ng Filemon Maga Jr., ing driver ng PUJ, ape maronga da kanung uling me masada yang ining October 16 hanggang ating mimiral nationwide transport strike. Biyahing Concepcion ng Angeles City ing ruta ng Filemon o nang kimpamong syudad ning Mabalacat inabat danala. Anita napin milyaring me balbalya ing windshield ning paboundaryhan ng jeep. Ati naman kanong koordinasyon king karelang transport cooperative ing karelang pamamasada. May gisabi no man kanuna ing biyahing ganingal domo ing karelang ilabas. Ita pong da pong opisyalis mi po, sabi na po, pwede kami po magbiyahe ganingal do. Uli pong kami, bisa kami muna pumanakitan para ati kami pamadalang anak. Respeto mo sana kanu ing anya waranda kareng pararang PUJ driver. Uling ila, parti na no ning metong a transport cooperative a rehistrado king LTFRB, inya tatakot la rin kanu king banta ning LTFRB, amikas show cause order la, oras la may masada king panauning strike. Kung kakayami mo po, bawal po kasi kaya kami Kaya po tigil pasada. Makakope na kami po Yak po, sana, makanya po, sana, nga po gagawan niya, makiabe na kami man po. Kilob na po itang alas na kasing ganingal do, dapat, yun na po dapat gagawan yan. Apagkabalwa na pa ning news team na apat la kanong jeep ame masada ding pemugada bandang ganingal do. Inya naman megpalwal ng statement in Mabalacat City Mayor Chris Garbo, dikil king insidenteng iti, amerapat king karelang lugal. Kukundinahan kanuing milyaring harassment at paimbestigane iti king PNP nung nino ing mika dapat king pamamaronga. Tutuya kanong meramdam ing transport strike king Mabalacat City ngening abak ning October 16, 2023. Inya ang yang reng service vehicles ning LGU pepalwal na nala. Bang kanitang manantabe kareng mes stranded na pasahero. Kabang mapilan kareng in city route a jeep king Angeles City naman pati nga po ning karelang pamikisan metong king strike. Po, Bagi simpansya na kami po kaya ni kayong Ausandan Transport Strike ni dahil kayong pamakisabi ra na tuknang kepa hanggang mapilan mong oras. Yes sir, atin po lumual baka kahit ang bandang 5:30 or 6 o'clock na ning panapon, pwede na po mamasad ng pasibay. Samantala, agpangking monitoring ng LTFRB Region 3, bukod king Mabalacat City, maragul mo naman kanuing epekto ng transport strike king Angeles City at mapilan ka ring Balen ning Bulacan. Ako yung kayong talasuyoy Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. May parada la ring 38 imahen ng Indung Birhen Maria king Balening Candaba. Iti ganoing peka mo munang Grand Marian Procession king Balen, penimuna ning parokya ning Lord's Baptism ning Barangay Pasig. Beni badal na pakanuding imahen ning Santa karing Mayaliwang Balen, kaya ti Pampanga. Ay ning balita ng Liana Canilao. May tipon-tipon na rin deboto ng Indung Birheng Maria king Candaba, Pampanga bang salubungan ding imahen na niti ami parada kapamilatan ning Merapat a First Grand Marian Procession. Inorganisa ni itining Lord's Baptism Parish king Barangay Pasig, Candaba, Pampanga, Domingo, October 15.
At 28 imahe ni Bataliwaliwang Balen, ang Timoing Candaba, Santa Ana at Macabebe ing mitipon-tipon para king kaganapan ang mekitemang Maria Pangangayamnan ding taong magdulap kapayapan. Po tayong 38 images of Mama Mary. At in-invite din po natin yung mga nanggaling sa Macabebe, sa Bahay Pare, Nuestra Señora de la Merced at may Santa Ana po at may iba't ibang lugar na in-invite kami. Ini po kay first time po in our parish na mag-invite kami po, different images. Kasabi ning balang takbang ipangadida ng Trasalpantaya, ang maaglaman king karelang kayaduanan. May organisaya ko na yung mesabing pa magmasusi ang timong parti ng kapiesta ning Holy Rosary. Magmasusiyan tayo po ngayon ng Aldoyti, ngayon ng bulan na iti, ang month of the Holy Rosary, or the feast day of the Holy Rosary. Wherein, pagmasusiyan tayo rin hanggang kapiestahan at yung fiesta na rin ng Birhen Maria. Agpangkeng deboto at metong kareng pamuntok ng mesabing parokya ay ites gumabon, maragulyang bagay para kareng Talasalbantayang Katoliko ing makaniting religious activity. Makasikan niyo po, mga kapanaligan, kay Kasalpantayanan, kay Ngapong at kay Birhen Maria. Nasara naman ding deboto ang magbalabalaos ni iti at maging yearly tradition king Lord's Baptism Parish. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalen. Ngayong Lunes, October 16, gawa na nening CLTV 36 in Grand Digital Test Broadcast. Kaya rin na po ni kakatamong balen at balita ngayon alas 7, api na yung digital test broadcast, ang gaya pong alas 10 ning bengi. Buri ng sabyan, nung maka-analog TV kayo, eye po ayal bening CLTV king makanitang oras. Makanano yung po abalo nung maka-analog kayo. Detang Maragula TV old model, agpang karenga sinurvey ning CLTV 36 sa appliance centers king SM at Robinsons, ding TV amesa 5 niba 2020, digital ready na la. Bang makasiguro kayo, munta kayo mo po king menu, pili na niya po yung settings, potang kayi, akit yung ating option ka rin na analog and digital. Nung alayo po yung digital, kare nga pipamilyan, buri ng sabyan, analog ya po yung TVU. Nung atin namang digital option, i-click ya mo ito, ayal benyo na yung CLTV 36. Nung analog ya pa po yung TVU, kailangan nyo mong saling digital TV box or digital TV set. Nung alako pang digital TV box o digital TV set, malyari kayo pong mag-subscribe king Signal TV, Air Cable Converge, ang po ka rin cable companies king kaya kayong lugar. Aben rendeng mga ragol, balitang kinalap ng kakatamong news team. Para king aliwapang updates, i-like and follow you lamo ring kaming social media pages, king Facebook po at CLTV36 Official, ang po at CLTV36 News, Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at king kakatamong TikTok at CLTV36 Official. Nung buriyo lang balikan ng kakatamong programa king CLTV, pwede yun lang pong apanalben king YouTube channel at CLTV36 Official at ang kakatamong website www.cltv36.tv. Apanalben la din ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 ang popukaring kaming 38 cable partners. King lagyo na ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.